Ibintu bijeho bwanyuma yo kutandika gukora project y'ebyenyanja aha mbuga nkuru za district ukombeka solar system aha combeko c'obuhingi n'oburisa ukombeka no kumarira ibajiro rya Rutoke Town Council ukuzitirira hamwe no kombeka toilet y'akatare ka Rukuni omuri Kashenshero Town Council. We are launching a solar project that will help us to make sure that as the refrigeration is concerned, because in this house we keep in animal drugs. They are animal drugs that are sensitive to the heat. Abebembezi ba Rutoke Town Council basimira district ya Mtoma ahabo kubijuka bakabombekera rufura ngo ahabo kuba ibabire bine ebire tari ya hamtindo. District abo kutereza rufura kandi itumetwine twiragatita one nyangarizo umwanya. Karija Benon agarikira yasima bataka ahabo kubaguzitaka bakagaruka bakabahereza no muhanda go kurabamo kandi nuko kushaba bebembezi ba Rutoke Town Council ukutamwa mani umbukwatine no buyonjo ngo ahabo kubakasasuro yarenga. Bikiza bataka bagu umwanya kuguzo umwanya ugu bakashobora bakwereza akanya kuko rabyo umuhanda abantu bakunda Town Council yabo. So njya kubasima tujye kwigura umwanya wo. So ni phase ya kabiri mwana disegine ya kashatu kuba gusendeza baziriho ekakoze ngo yonegera ki ehwa egisrabu na nebe kugenderaho hamwe na toilet akwatwantura ngo hatumuturetere sente zo kombeka toilet sidi skure yonegendo misho obiro bitari byahare akiza sente twayombeka wamakaga bashaho gukuba herese senta 3 umukutongoza ho projects eziri kuza koromera Mtoma or RDC Chubuka Francis ayechiro bitashemerwa abakozi ba district ya Mtoma ogumana bija mukoronkeje batine batakangu kandi ez projects nizibazigeza abantu babtosha nuko Karija Benon or chairman wentebe ya katano kumjira ngo abanyamtoma tabakwija mukoronkeje. You are coming with the technical people here. It is bad and it can be regarded as rebels of government. Kandi nibachebembeza nyowe ninye kamanda w'abanyeke. Batari kabazire bintu mweta ishomero. Even na yirwariro. Kuko noza yirwariro, people don't come for those functions. But we shall continue to mobilize so that we can have a better attendance. Ukeje ndebe institutional Rukure by'amatungo mu district ya Mtoma atshoboye sente za government zikuzakora project sezi kandi no kuzukwingana nuko kutuhamza kuba ari kwije kugumana barebuza abakwatsire mpatanezi okwenda ngo bakoro mu rumogurugwe no kutwara rero tuyija Kashenshero livestock market twenda katari kubona bakafensi bakake bombeke bo stance na twin ibijyana za kumara miliyoni 2 bamwe aha bakwasire mpatana abutwagambaho nabo hine batushobora zakora umurungi kandi ube kwatanise na supervisors bandi contract ne ku upgradinga aha managa amashanyarazi kugira ngo izagada solar system y'ukuri kandi yande fridges ya district office kugira ngo eba kubika mpitaka siskara Gashaka Olivia na Sasra aha Sky Television agenshunga omuri Mtoma ebare Olivia na Sasra abamakurago